Jertuma fancy prangsi kilo pilo athi nilituma hin pen non Karbi Anglong along BJP a party pen isi kaching thur asai klempon la pen samjin la pen kaching thur asai klempon along pinangan rada tumta theklong lo la pen la sonda thaksi me sena tobar isi dambom la bjon theklong lo la si isi alam ki pa clear kang tung la helo je non ilitum along Karbi Anglong aphan chirai kom nai Karbi Anglong along leke kaita safety sido nai comment pen ilitum mentune Meghalaya border along pur alam le chithan block 1 and block 2 ba non head jong la pu Nagaland border alam le chithan sita ahoya du alam ta ilitum long interstate la pe inter district alam ta ilitum chithan than lason thot thak si non head jong ladak Nagaland a border akidai along dak ilitum langdam pamekalo pulote solar project walampen bangke pinang tum kamatha ke ladak money bang compensation pisilong det na money bang lason na po bansi pinang na tum ke matha sita ladak ilitum time again ilitum ke kache pangbar pen langdam alam jo si langdam pulote Nagaland anat atu pinang an encroacher nangkili ajoini pen lapu isi apart ke dhonsuri apart analo isi ke lapu borjan lapen bokajan homosti si pulilo maximum laso nangka encroach ajoini pensi pini hidipi an dilai an nangkili ro lason alam ilitu timek hini pensi teknologi kache thanchot karilo lasi laso along lephan itum rai nai pulote kopia polisi dolangma pinangan ahut pensi thanlo army pensi tum longle pipo palamta ilitum chithan mentune ke ilitum kapre alam chithan pen last ilitum ke theklong bangke Ladakh jong si itum non solar project jong si ilitum Ladakh claim pulo tangke Ladakh ilitum aphan akirap theta athe akirap thetan podi mangke ihi nanat thru border aphan itum longle ke protect aphan ta isia part lo lapel isia part abangke non head jong se itum theklong Karbi Anglong ariso ejang atum pinang an angtan kachong dadam men mane ke security guard amen pen mane ke company along to pine break jam jola so Ladakh kam kacho claim athai ki kom ajoini pen angtan ki dam also mar chu ilitum pinang an lo thek seratum pen chenglok pinang ki dam theklong athe theklong adima pilo jitia corona virus isi ke do hut mahamari laso ke do hut ke laso kache wang aphan Karbi Anglong autonomous council CM Sarpen kirapon hut ahong khasi theklong Ladakh 5000 sose ariso ejang atumangke angtan si pinangan kacuklem kacu dam tu koklo laso joini pen pinangan adhek ke misen atumta dolo adhek kahino tumbange pilo ahem arit manege non hejong piso sumi ki en pen ahem kache kang pen kapre ka ghotna pen lahai alam sida mi litum long theklong lo lapen adhek atuma bangke manege so det manege mane halada chongdat along ma apran dam jue ma laso apran ki dam along det gudi kachi bana phan anta akisu ilitum imek hini pen si theklong lo lasi laso akisung pen jongsi isi pen pajok ji pulote ilitum Ladakh mithang along rialong Ladakh sita itum ta economic politics policy donang po lapen itum kosonsi ilitum long revenue fund laso generate puri fund laso ke paong je phanta ilitum ta chingwai nang ko laso teng pensi hinia policy adopt pensi Ladakh Karbi Anglong autonomous council team Karbi Anglong tum bange dak jong si tum solar project wan note itum a benefit itum ali aphan bangke ilitum chi thekloi athe deposit thekloi ma pulo tangte 1000 ke lake agreement long dolo 1000 ariso ejang atuma bangke Ladakh sagori long dun po pulo tangte 1000 hola angtan gidodun atumale long et pustame dak kido adhek long po angtan long gidodun kam choklem kasilet le tum pinangan long po lapel laso dimalo pinangan asaya mokha bangke ilitum claim long po lasi hula he akisung alam non munira tum social media long ke dam theklong nangtum theklong tahai angtan na long ka chongdat dam mane bangke kapre ka kisung dopi khalada ke do dam dim long kisung ke chu gijun pe na kisung hem ka chikka kon e pe na kisung osomara phan pen ka chilang na kisung pen chenglok angton do sita la swalam ta panungke lapen ihia part na bangke ilitum lang paka ke de
je non ilitum jong sinangli tum mithang dami langdam lo pulote Nagaland pen ba lapu so a part of pinanan suspected Nagasik binangan longle kinam palam si klang lo laso ki klang alam lang lo pulote dilai nang le rok lo hala punat ke ihina ke hidipi da ke lelo lason jong si ke lelo pulotang te laso aphan man ke mithang karbi ang bongalong ilitum kachi pusiroi pensi dokok chok sita haladak ahok pet jong si protection nahi protect nahi pulotang te laso awar saya bangke ilitum thankfully lapen matha pameka parsik pameka kali pulotang te la bangke itu aphan a dangers gitu border area lo bangke lasi non isi theklong lo isi bangke laso dim long yong si ilitum langdam pameka lo pulote ko pipilo sakuri ke longon po lapen hala so dim along pinangan longle along ladak longle ki purok dun atum ana bangke haladak adhe ka tum bangai compensation longon po compensation da haladak tum bangke pinangana a family atum hada compensation long pen kaprek awar sai ke choklem long ya phanda dupo lapen ihina na thu bangke ilitum council along sitame ilitum revenue bangke that 200 to 400 crore bak revenue bangi polamta ilitum chini dunlo agreement na teng ban alam lang dam pulo tangte lasi hala he mokhayong si dolo pulote lake government ke pini alang government hai pina mane government hai lasi laso dim lo yong si bang lo pulote laso revenue a penta ilitum kaprek a development akam ki claim pon unji ajak kong bangke ilitum long lok sita nona bangke laso ka development ji afan laso ki claim pon ji afan sita me ladakh bangke pilo adhek alam pen mane joho ladak konane complain pidam lo hola so complain ki pidam pen laso a project ke pachi uthai de ji afan bangsi maximum ke claim pulote lake ini tuma afan akilos teta lapen lake a danger si dolo lason jong si claim pon bomlang pulotang te Karbi Anglong afan ke kaching thur awar sai afan ka develop ya afan bangke ilitum papi dete lasi nili pui bangke lason ka distaven atum bang bangke la bangke stop nang po jong si ko pine ki pare dun nai do koklan lasong bong pen jong si ladak laswa kam benda ki me muchot lang pulote paklang melo lake la pen si me muchot yo Nagaland border along lake kachi right komi afan pulote polisi la simeyo pulote lata chok sisa lason gali je la bangke totally project bangsi out nai puwa alam me no si kaninje pulotangte la bangke future Karbi Anglong afan bangke danger si do polo ate pipot ma ilitum mithangang bo si moke akaprek alam ben kaprek akam ben si kachi tonte kachi uni alam sir klang ro lasi lapuson alam akam ben bangke stop si kimisen afan pulote ki claim pulote doan organization dum punon doan abang futum punon la bangke ilitum kichi support dum siroi se akenang sot pubang se lasi solar project abangke dakke bivek nangpo lapen bc ilitum be Karbi Anglong along lefan protect nangpo lapen anchot kali ladak Karbia ariso ejang atu ilitum ta arjume melo jongsi ladak jongsi kaching thur dokok pulote kaching thur afan abadha banga bidat nangpo Sakuri long dun po 1000 a family song si sakuri long pulote kwano ne akirap ki theji la sola lapen jong si ladak laso apen compensation kilong dun stame kwano ne kirapji lasi la bangke itum local atum fansi a benefit lo lake angtan atum bhale a benefit kele lo local atum si benefit lo dak kido barim tum si benefit lo laso benefit bangsi ilitum bange pangbo nang ne ko bangsi nilitum rat afan daga kapachini lo lapen la organization atum manta nilitum hin pen bangke pachini ponlo lasi dolang ke than ponji sa nilitum spokesperson do posi lapu salower be bang than paprang nang dia iwa point lo alam si than emu alam lo point lo be si than lo la bangke adhe ke non ma paklang climate mojong si kinang sodo lo pe la ke do ko hestame lage emu point long pen si ke alam si nang than lo lage lasi hala so dim lo 1000 na bangke lake local atum si long ko hola dak me ako maximum bangke effect la ka effect a family tum si ong dung ke long ko lasi mane ek minute dong la ha mohen ni le la so je MSC na tum kire pedi hola ke greater Nagaland po mate
lasi latung ki Greater Nagalimalong kacik kroy dun so nangnak kali magado ko ito mga nito kado gelan Greater Nagalimalong kacik kroy dun nangnak apa sino solar project apan itu akan nang opos lasi lada ka arju may latung background ko may dulang ma pulpo bakal lain chok lo kaya la chaning leng ke than lo lasi specially pinya preston ke solar project aputhat solar project along total approximately 18,000 bighas palada kusi ilitung kado koita mane papang thek pono solar project kopilo po bangeli to chini nai bakala ke renewable energy environmental so ka effect fedat pen atur kilong da prangja pan ke lake solar project lo lapen solar project aphang talada army aphan kipi jalam do Cita isi ini kondisi na deh kecil tomte penjok army fan dikejar lah. Tangte ladak along le kopi potsi solar fan kipi punon kecil seklo. Laso area lo bangke isi bangke landam lo puno peco frang tan le laso kondisi penanga puno isi bangke NSCN atu Delhi along central government kecil lam kecing waya hut laso area ke par lo ponja fan atu proposal amep do hol samya belong bangke kwano mala daga bangke kubiloma 2825.76 square kilometer latum proposal keti NSCN atu kan pon gitu laso planning pena jo penang atum kela si neli tumpu that especially JI Kathar panel to point out kuri JI Kathar lapen IPP Rajan Timu latung ke dalal pucuk phang netum pulo non nanonta angtan pe naga tum pawang pak si longle pachi bhongsai ke latung arlo do lasi BJP atung ke lasom ka pheri atung kali Prime Minister of India Pakistan han pheri lason thotsi Tuliram rong hangta JI Kathar lapen la Rajan Timu han asap ta phere kinang sot pulodang te law and order lapen Karbi Anglong arat atum alang litum han kabisa ja pornang litang lo lada ka bangle kupilo ilitum ke thekthulong ka bangke laso ajene laso benefit solar dolo pulodang te adhe ga to ekdom pene hino edgi pusila tum pakla environment hino erdi pusila tumge ke paklan atur pela jok खेती के चकलन ता हिनो एफडी पुसे के paklan lapen ladakh renewable sustainable isi solar energy labangke clean isi ki clean nai unacceptable source of power ladak bangke lagi kilong ji I scheme lo lagi laso scheme number 1 number 2 bange piloma environmentally friendly hang nang disturb awe filter lada isi environment pen si laso atur ke kilong pen penang ato bang isi profit long i fossil laso pino fuel laso putha ka bangke ladak pen bangke kilong ji our side ke dongji ki thomo bange kopiloma isi bangke job creation open to spokesperson to no dak bang suri isi afan bangke dak local atum bije pusi council sorpen laso kachi top alo bangke ini to MOU bangke to thek long to lasi lahai katu ka bang lang dang pulo dang te ki kroy dunde ke komaloma jai kathar atu ki kroy dunde ke komaloma IPP atu latung kono lokidam latung ladak project bilong le pajo project bilong de jok latung kidam konoloma ki nesi dam New York se kidam choprang tan nele tan lomati New York dam kona poisa peno New York dam kopilo memorandum ki pidam latung memorandum kodak lo pidam IPRI pe kopiloma Indigenous People's Right International. Hola dak sit lato memorandum pidam lo. Ki pidam le pilama je dadak along le khilang adhe gato phan am thia pusela to me puda. Tante ki puda ma bang along le doma. Rajanti mo along le doma halada. Along le ri pin abang silason dalal ka choklem dun lapen halada ka bang ki jo tam pe nanga to bi ordo. Ki jo tang bong pe na bang ke PR Jeliang ex-minister Nagaland. Pada ke longle penanga na kithe abang la nam derlo dak karbi tum kachong dadam inut soar lo kachong dadam karbi bangke arni kang tang pen tang bok thilok kadu itum chini lai ka lai kadu ko alam chini at sin itum pada solar project ki bida la pen hal la bangke kopiloma jai kathara tum ke
isi tak loh ini. Development kroy lo. La pengkel hai kopi loma solar tak kroy lo. Kacing tool tak kroy lo. Pulote anti karbi kela ini. Jai kata is representing as anti karbi in Karbi law. Number one example anti karbi pun itu punya this particular land is for tribal land to say. This is not tribal land. This is Karbi land as per constitution are provided us for the people of Karbi law. Lagi Karbi tu pasti lagi pun. Langsung nak penangan ini akhirnya example do mati. Nagaland itu bosan si Nagaland. Citonte, Anggami, Lotha, Sema tu alam Citonte. Kandu koi pensil itu ke land puisi yusi Nagaland. Dan itu ke ilam Citon lasi Karbi Anglong. Daki non alam kali, aku entah jaya kata laso alam cini ni, laso cini ni, pen sila dak bang Karbi land kali pugi pua bang lasi anti Karbi lo, laso putat alam khana bang bisar vek na Karbi riso ejang getek kiri itu, laki number one, number two anti development mana pilo, mereka puji itu tentang isi bang flyover tala tumpah je, flyover selam lo pulau tentang ahli soredi. So ini school bilo pula tentang army atau bang taksi, amek lang no choklem ji, culture phantala tu hampar je tau, road development tala tu ke kroy kre, along tin atau opposite, pula tentang la tu apa anti development, atau ke these people are representing as anti Karbi and anti development element. Lasi la tu apa action and back nang po, tapi BJP tu ke la an kapkere tu kali, lasi non itu. Je non kidabong kacari bom itu piloma siam sal doktor tuliram donghang alang lista legal site and info lapen penangan itu youth wing BJP pen senglok penangan intellectual atung penong ke alang litu mapan kabisal dia pornang litang lasilada appoint mahet amang pulo laso piloma solar kibipen appoint cap Troxing ke dulu sambung pena pakai moya pulau number one isi bangke employee generation ada bang employee long bang suri isi alam tu pi pulau pulau number two compensation ada longji lak pen lak engkau bak poisa longi palong nang gopam palong nang pucalo along lagi do tumangi palong nang along lagi do tum ana bangke lak sita palong nang lak engkau sita palong nang kopilo la tum aning ki sodu nang laso poisa long lok po pulau tum tela tum alam tu family yang bong video kita kan alam tu ika kapel standard longpo ini ni alam tu ani jang hormo ciri longpo upilo alam tu laso kilang donone nomor kita ma bangke solar free installment pi hola so local area to solar free installment pi bulo tangte laso area de turbong tu adung ngarai anda sok kara angku free si pi hola tu na bangke si bangke nomor 4 bangke filma development pi bangke adung ngarai anda sok back topping ali silam pi aja Pare black topping alam peni lang me kado kalita latung pigi. Kita mau bangga piloma accommodate mone local people tu kisum diloi adhe kan am kita latung abang ke accommodate kakuri ji mohe pulo sakuri bakuri medical kan seglok penangan langsung accommodate pigi. Thro ko bangga ko piloma lahai kado kale pichot kali council alam ta isi revenue generation lara bangga kita bati non ke council revenue bang ko no pran ke 30 koti non bang ke ba haru ki pulo tante non dak bang ke ko no suri ini bayong sin nang bat un pulo te itu han kopilo ke hinu kopina ke hinu aning ki so doma jai katha kopina aning ki so doma laso rajan tinu laso ko tha bang ke kaduk kawita ini nai lapen mel trok se bang ke lason no Karbi Anglong riso ijang atu mohepo acha hai laichaning la ta thanlo angtan ho Delhi ke chong dadam ho Bangalore ke chong dadam ho Punjab ke chong dadam pinangan dam lo ho dakpen meme hinono ghotona chitong dam lo adhe ka bang ke dak alang purial dak chibikan ko alang hodak chidam jei ko laso phid purial la tumpe kachi tonte asum chumchuri lasi lahai kaduk kawe pela solar project yung si dak bilo podogante ini tu bang ke ladak penangan akirap long ji tapen benefit kilong si ong ji lasi la IPRI kalong memorandum kipidam atum IDB ala Asian Development Bank laso headquarter Philippines salong kidam konat atangka pensil atum New York kidam konat atangka pensil Philippines kidam hola da bang ki itum adu sip itu berat atau surfakten Arjuna ni anu telah tumpen ulai break naik lah dan konat apa isapen lo kita
kona da poisa pensi latung laan ka chiplang long ma kum a background komat lo kido non ke parli dia por athe jo phram de ne phram lo je NSC na tung itung hana parlu pa me apply lo jo phram de ne patwa adhe ka tung na do pakla ne la ke NSC na tung na parlu ye pa me apply la ke la so putha jo phram ne coloring si ne paklang lo non ban de no laan so sa ne tung paklang je phram ke asul por ithi laan so ta kai lang political party aphram ka tung ta de lada ka bangke NSC and mahane tum long le pite ko bangke all political party ka chingwai du hoi si along ta pinangan ki klang dola bangke all political party tum hoda so hot non ke BJP tum sirun kasi BJP tum la ek koi ni lasi la sol da bangke kar biang long arat apham benefit aphan nangi kroi dunde ajai kathar benefit kar biara aphan nangi kham pedun rajen timung aphana bangke so dak kan kar biang long arat atum itu bangke action enangi usi neltum kadu kawe project kibi pura la pu Nagaland border na pu ke borjana along lilon nilige borjana so lo nilem ke mukim rong pia rong kuliga wadu amasi kiceng si bangen nili individual si ninjana kopo atima nili karjulong nili ka dunde he kita rong nili muatundu nili kote dum rong sidu chuni alom jitian kita council hin pen solar project pulangkayan alar hola pu Nagaland border na tu si kibi pu munitim karjulong pen kuson lo ka ciplang tu bangke da di polom ben chenglok ho kunanania tum east west karbiang long kai theklong le muni jo pang thang gari ado keso ciponsi hanili timorong hat pon pet bapu hidipi pen ha alu mane habira jule hetuar hedi atuar ta mime sita jo pang mak nang ke hala kupia pon lo lage man hala dak man dila compensation na poisa longi mini kusia di amen ke chit habuni ujala soni hala chunchan pehala hai hala chunchan pen amen ta chitham nong le ati malong le de kala tuge amasila aning ke suduna tum sinong hai non pini IPP leader pule puna apa amen ke sung lo le lo sitame PSLC pen atuna leader penan do hala pusia mek binam lo lalu upia polo lasone kali danai mati ati malang tum kacik mane arjan ararang no kacik lang kaprek aku aninga lo ge matha kaprek lasone nang lo mupen be sang lo kuna tangka pes anang ke helu ati ma Amerika son ke dam hanan ke dam ke tangka pon ke nangko kuna source ke dam tali dun me melu ku chithang hai nai lagi peni sia bang kene lagi pui pola lahilo lasi khala da long leta we pina tum si pilo nai chonun nili pantanar juta me thik la sa thak BJP Karbi Anglong East Karbi Anglong District Committee President Roland Killing ake ha ikela ke hala da ka munilu sing Killing arong Nagaland border lu hala nang lipantar yunan tame nang thanun poke kumama long le dul hoda thik la sa thak sondro ka thar puta dulang hada pu me longa thar gotom bosia dung alang lipantar yunan tame ke HDP along ta borjan loke dilai along ta borjan loke borjana sor an ba ke hala da ke nil tungi jiran tap tike anta non rajan timu borjang ta kali ha bukolia ne kunania sor pulong te hala da kala mane alang li lahai mana meg nang bin tapre nang ne ke akimal la ke nilikai ta pulo ke chuta pulo na ta pulo BJP agenda ke nation first pulo nation first party ke second individual ke long le no la we don't expect more BJP ka dang ke ni long nai ke first ma thai bai imi thanga de baka nahi financially ta sound nahi imi thanga state ta paka nahi imi thanga long district ta mise nahi imi thanga hem mise nahi pulo hal hai district ta mise na lang ke state a condition na mise na lang ke India condition na mise na lang pulong te kuna pelo council ili tum budget ke ba council imi thang jongong inherent subject a revenue ki asabet la penili tum chedor dik central government atum state government atum chedung non private solar project pasita me malake joint venture ji ke along leki jor kali ke latim nangi coding along leki jor et peni pugali ke lake along leki dak situ podak ala kuma company badang nang ke claim la along le hek pon plang si ho nane Gujarat pon deji America pon deji pugali council revenue ke ili afan ki chuang ke litum ka America leki hangnam kali New York leki hangnam kali London leki hangnam kali na leki hangnam India capital government of India long from Delhi aku semang state government pe ke Dispur long se hangnam non national mane central government pe state government tu thedung a project da kewan plong te ini sikaram na pokel nong ke plung thuro aprang hem pre gang son mane study na kori bode bon check la song nak no make ke nang ya hormu bang nang pi plong te
laki ini kelas apa sih dengan aku lahai mah cari nih lah tuh bangke amitang nang cari long lede masih nang cibong lo latam kali ke rada kam ke lem ke alang pin mesen sonte idam tang kam pinang pong election patulo arajanti mu amitang mata election tulo ho wes na tupen ceng lo hai lo mante hai hi lahai lo piuthi long ini minai lo puka pindah muni ke alang litum no inelino individual lam sik lo de lake madu sitame lake success ya ko chunjing banghan kai ke mata ke sorsar kangkong kang si penceng lok jume me jununu ki pudur pulang ke somuni ke lang me saksel amunit pukali a party tal lage mene universal truth lage lasik BJP phan ke lang sele kumat kai ke mata nange pudun to ai son tok ke pni lasoni piki assumption pudur mati son tahai son kali alang tu kilo expert ma scientist ma da ko pni efeki purajanti mung chini ma je ai kathar chini ma they are not scientists they are like us সোশ্যাল ওয়ার্কার হ্যাঁ ইলেকশন নিজিকালকে পলিটিশিয়ানো নহয় আমিও হোৱা নাই আমিও জিকা নাই যেতিয়া যিসকলে ইলেকশন জিকিছে ইলেক্টেড হৈছে এটা পলিটিশিয়ান দে আৰ লাইক আছ মানে সিহঁতেও সোশ্যাল ওয়ার্কার হে সোশ্যাল ওয়ার্কার বুলি ক'লে পাব্লিকৰ কথাই চিন্তা কৰিব লাগে পাব্লিক আলাম সি মাথা নাং পকে ইন্ডিভিজুয়াল পিনি লং সদুন পাস আজাই নাই ক্লেমন তাপ বাঙেলা কে চকচি আসিনিল তুম বৰজান সৰ ফান nar junoi rajanti mung nahara nar junoi tung than ni ke mama long li do la nilikin ha pu Nagaland border ke long li ta wi la amasi neli bangke imena chi tham tap te aku arju et tami holen long ta we aku ni ma thang e pol neli la bangke chi pa lo dun wi asi alang li tung tala so press mina through pen nili pulo hada jong si ami thang long le abi pute dake ei long li chuyo elo ha America na ke dam si na complain mo ke claim ko jasi melo athima la ke Karbiang long Karbia khai Karbiang long a farman si lahai bangke council pen ma thaya si kiwan lo aku chun degi lagi athima BJP a government ke madu phana fereri BJP a government BJP a policy athima der phan si matha first in der phan non hele mane Narendra Modi government central government ta Pakistan ma ta fereri pinason chedam dulu pirthia dangmuni tuno ke India so phani nang chulang prong te kopil declare ke me polo te BJP hinora lo ako BJP a party ke inglong sufan ke pa juri kam kali inglong sufan kam pu lok kam nangli tum chini ne BJP a program jong si Karbiang long polote na hok a BJP a meeting long sitame na hok ali dale wangka pohu pen si Karbia maplar pen si arju ako dimasa long si BJP a program pole ha dakta dimasa tuma amaplar par arju boro lena long pelong te boro tuma amaplar pa si arju pelong te tribal tum han man aman ye bigali lo ma BJP party jolason siklason thai scheme claim talason non the BJP government wang that pen in tribal culture language pa development Asia department create kedi akimi aprang ke aveke lake tribal Karbi pen chenglok on ma tribal Assam long ke doan bangke ke pa development akaprek separate department create si nom bangla so department pen si art and culture Karbi culture pen chenglok kapre tribal man pa include kono ke lake kahino kalilo rajanti mo ke ha tum chini mala hai jai katha tum chini ma chini ta chini son si amek so helu na tenglong le dalo lasi power chasma si nam pinang ko thai pola na pa thegno i pa nili panang na ke sita kalilo lasi akimi akam bang ke klem pulong te kiru ta chali nai ma alang tuta haile amithang la claim thik puti bang ke claim thik mana pa claim long no he atima akahi no ke Karbi tuliram no hang sar CM sarta lata Karbi gali tu gali ma Karbi lu ke sila sang thak MP Omar Singh ti suta Karbi lo alang tindele Karbi alang je kathara party pen Rajan Singh a party ke dead like Karbi guardian pukali council si Karbi anglo guardian hai hian ko government ta kabe tum ke Karbi anglo guardian kali mo hai de lang tu pinda kame lagi itap at present ke BJP government BJP council under the leadership of Dr. Tuliram Mohang CM alang leadership si Karbi anglo guardian lor ke alang tu lang mangge kaib ke matame wer Dr. Putahan tu te sar Putahan tu te Tuliram Mohang sang kom son hello mante mane 60 rupiah ching hon peson tali nai mang pak la si ma sita sar ke hang po lagi isu po le man sita ili jahang po la so bang lang tum pilo chine ma rada kam klai potila si emena ta mesen nai body language ta mesen nai ili tum ke america so kali british kali ili tum ke india na culture teng pensi si behave nai body language ta so li do nai bang phan kapin rem tum kamento na kam mangke maduita lemang nai BJP ke lahina non leki pajulo neli lasi borjan along ke neli acu heta la so prang apa simi heta dakta pulo
Suni school dak borjana mande manili ka chok kisalang thulu. Ati mahana ne sigi bi pulo kopini la so je ka thar party pen mama de tum podam ta bhoyam pruman handa bilong andelo nili tum ati atem tiku sono borjang mandelo ini ngarong lo. Ati ma dak township man pu. Non la solar project ta pulangkai jan biji pulo mane tum Joham ta bhoyam pruman ho pu nili tum na tu wan po la ke biwek po ke. Hala dakta la non Nagaland border ta township man po ke solar project bigo kilo. Kila sama thak la sin nili ke borjana so masi nan ye sor bang kakinde panda akin akithe the project lote borjana wan ya sitame dilige ninge oi kali kachuru thulu wan tu tami pusi kichwam lu populo lailo alam make mutamuti lo asi BJP party ke kumania atum na sor satun pulling ton ko ke claim akot ilitua asiam sar bangke lake kupima kemang ke claim ko amalang amang ka himal bangke jup pedap jupani hita kumama ke sunge ko bangke lake party lang lepin arajan timung lep kirap jangan tapi pun Siam sar kela som helu aku BJP tunge som helu ime thang hotu pana ni tunge BJP tunge rap ni kisu ini bangela kele bang nangkang tonta ni liu cicak prong lo pen nili apranta pulu ke karbia khai tumta ri thupik lo noke aprang nili nota ru thulipo 2018 ningkan kangkilang tu kopene mana unfortunate incident lo ningdu lo la mange semela tum mane kaddo kabe asam malong ka kido ana tum haidi karbia khai pan Jumeme junono nanget tok nun penceng lok nangkang sor kita ili tum cicak nun lo nono pi bango la tum bangke lagi cok ki ubali masi bang dan tum pedel ke jola son la si rese nai apen lam arju nai la tum mupen ala jitu election ha happy na party tum lam tar ju te aku election ke ha tum pham bangke usumar pusi thangda pe pusi yap e bangke rat tum si bisar po mupen le bisa lagi pu election enai election pa edelo Muninga MLA election doli pula tum hange rat tum si election eli puta mane pahai helu Sofia ko MSC election do talang tum hange election rat tum yansi pahai tu thelu jola bangalang kita ning si bita mele atima kam ki claim si muni tum ke gelang dum ki pacci paruka ni minai lo pukali ni niar ji minai lo ba ne claim theknai lo ne lo theknai lo lahai pele pithe longe kasuli kali atima upima ke claim sincerely rara phang ke claim kumama la si mangrat mina lang dum meeting long mana ekdom thantak ta ku penge pangrum muni te ulumat election hai palang tum ka chitin tin bangela ke dinu ke chini lo posi no bangela si aninge matha alang tum ta chiru pupun nilita mane makasi nilita baju tante la solar project along compensation ka palong run jin along dia kina chum amen ka kapun penanga tumbu walam kali kabori pusi hala sohu non apia men dunia bene chini di tang bolong council along aprang pota original pota mama ke duhala si council sor ke kaumri lo mati aprang beta along le pot ala pota tabe along le ta chirai de pinatum non solar project dak bidai pu arjulong lok pesi hela dun chunatum aphan bang sine lagi pudang laktum bang amen dunia bene lili sini atima nilika interest habi masi biota ende alu talang ende kumatongka boli lo nisita hala chuncang inquiry kuri prong ke klang eji ke rong sor ke chini nili borjana so ita maximum nili deposit do masi party ka me klam jenglok lahayo masi nili hala chunche sitame sem nili korte tinta du rong lo pen lasong taxi han Nagaland border kuna nama lahai non solar project biya dim anta rong sor ke thelo et kente kisi ka behta public penyang si petition pilo siam sarfan pulung te bang council ke lagi claim back po kita lit nai puja tali po jeneban dudu koloni ba khan bosi jena ki thali nai pulo thali lo laso prang kuma government ki thali hai lasi ake me kam ke BJP government ke under the leadership of Dr. William Mohan sar bangela ke eti mari committed to claim back individual mani phangelang select